Isivele ezisekemini like umuntu uyahalela ukusipana naye KO isikhanyane angithola ya liyathela khotbani nobani no quest ya yizo ke mina ngibona ngathi feli angithola ngahalela ukusipana naye bazibande hasi MT marudopu mara varino to MT sober taking care of my baby manje pe I'm just a pro kid ehlangisa abakhoti nabancane wonke umuntu uyazibuza ekorti wenza ngani ngiyazibhalela ngiyareheza yini ngisounda kanjani ngafaka isandla kancane ama lyrics awatshontshwana ngenza ama forklift angcono ngithatha kancane enhle better than who elami idlozi alivumi I'm the best mina ngitutsi ngithusela nina nkutsi bese ngivutha ebusadubula ezibhaya ngathi anishuthi pictures features noma paputsi ngiblindula ngibona kanjani mangibhala ungangijutha ngishisa manisasaba snow heavy flow here we go laba basirepela slow thanda ukubuka vula show you can blow you never know I rap yabantu abadope ngihlezi ngisejivini ngigroova namapantsula crew southwestern kaslama rough neck so we two ngishange plehoti yabo ayiche malivula umnyango yo abofonja yo khala isicima asaceda ukuvula khala isicima yangithole wenzakala bayabona imuka nedlu ecaba idlumi yangithola bathini idlu alalo leti liyangena ngithola sivuswa ngecima feli bangena nalo kathi sivuswa ngecima malidalo leti la ngibona lithi nanga ngidle ngeteki yo style lamalunji ngidle Know the game, episode 10 coming next. Say show bafethu it's your boy Penny bafethu the real Penny umfana ukofelo umfana ukokasi bafethu niyazi nani bafethu welcome to Know the Game bafethu YouTube channel bafethu sikichema ku episode 10 bafethu hit dawa bafethu and ngiphethe inja yami ngayi yazi bafethu nani niyazi once again in London uma sweet izinto ezimnyandi next 6 gani lapha ebathini yazi ngiyacava ngeke vele sivayise so la so balo umuntu ebu-straight zibane inja yethu showcase awuthukisarese Makaveli bafethu marani yazi thina sithanda ukuyivula ngomthandazo vele sabomrapper shayika si rap yabo manje vaka kanje pe I'm just a pro kid ehlangisa abakhoti nabancane wonke umuntu uyazibuza ekorti wenza ngani ngiyazibhalela ngiyareheza yini ngisounda kanjani ngafaka isandla kancane ama lyrics awatshontshwana ngenza ama forklift angcono ngithatha kancane enhle better than who elami idlozi alivumi I'm the best mina ngitutsi ngithusela nina nkutsi bese ngivutha ebusadubula ezibhaya ngathi anishuthi pictures features noma paputsi ngiblindula ngibona kanjani mangibhala ungangijutha ngishisa manisasaba snow heavy flow here we go laba basirepela slow thanda ukubuka vula show you can blow you never know I rap yabantu abadope ngihlezi ngisejivini ngigroova namapantsula crew southwestern kaslama rough neck so we two ngishange plug class eMpumalanga ngikhanye ekseni bangibhokhile indlebe for ukumamela ukuthi ngitheni ekseni isazojive SA it's me against the world bafuna ngidrop like win sifakeni umfutho mahumsha ngoba no work no gain le track ila start ungashiyeki covid train ngilahla ikey lama chain ungayifasisi ngidinga change awubazwanga ukuthi batheni everyone uba insane bafethu ngisilo kaniphinge hayi kuseseva le show kanjani manje sesifuna ukuhosta ama rap battle no cause niyabona siphethe abantu abarap kahle bafethu nangala ku-changes bafethu nibonile nani ukuthi ngikoni rebhuli ngada ngiyabona so njayami siphethu one Tux RSA yeah show Tux RSA Makaveli bafethu Twana yasekasi Greenshop obvious ngumtsonga ngiphumela impompo mara ngikhulele ekasi ngizalelwe eBhara ngakhulele eDeep Kloof ezone 5 nasezone 2 Blomile ngacala la iskela sami ezone 2 eKhomanani yabo ngishayele la primary amfili nase-Deep Dale ngivuma khona ngicedele la iskela Show bafethu bafethu kulabo ababhekelele bafethu don't forget to like subscribe hit the notification button bafethu before siyakude bafethu nani nasibona sifikile sibahle bafethu sami yangena kulokhu yithi laba nabona inzipho zenziwe bafethu ngayi manifuna vela ama puff and shine nani uhlamulo bafethu account yakhe izovela ngiphinde ngibuye bafethu ngintshele ngeTRM teni London ngathi abakaboni next neTRM bafethu kune special special bafethu yazi uteni uqala ngaso bafethu 150 nje net bafethu uthola iskipper le 5 panel bafethu
nge-25 siyavala special bafethu semali indaba bafethu semali nangibona nami ngayingidlile fedi sanethi ngayihamba nga-130 bafethu skipper lesi masamba so 150 bafethu ihoodie 250 bafethu kusase special vele winter edition angazi if bese nibonile fede la i-special sakhona kahle khomba yabo ihoodie ehamba nebhini 320 bafethu ithombe ezovela ezayo yonke into bafethu noma yini uyayithola bafethu before sikhuluma ngemali kakhulu ngithola ukuthi sibuyele fele kumrapper ngayise yangizona showcase yeah abatshele njalo ukuthi uphuma kanjani kahle siqala ukuthi uphuma kuphi yabona yafede mina ngintwana yase-Deep Kloof yabo ngiphuma la ezone 5 aploma nasema-2 enhle ngiso-10 ithi ngibeke kanje mara Crenshaw obvious angithi uyazi noma ngathi iso-10 kanjani yena ufuna ucabe isikhonco sakho esikhonco mina fede ngiphuma ngala eMalville yabo shuthi ngala Matiyani angithola sonke ngale ama-2 ye-crew kaSilami olethi lami fede phuma ngala eSalema yabo shuthi manje vele ngumtsonga 100% yabo simix kanjani just ukuthi vele ngikhulele ikasi yabo njalo yena mashangana asile la hayi bafethu banamhle namashangana efela nangale impina kanjeni ukuthi yilo thingitsheli ayashoda futhi behind the cams khona umuntu osmileayo nayo yilo bafethu ngasa mina ngisumshangane bona ifamily yakithi asamashangana like ugogo wethu okumlungu like okay sizika malakadeni ngilitholaphi ngilitholaphi kamalakadeni ayangeke sazi bafethu angeke sazi okumlungu yes imasikhohleni ngomndeni wami nje sabuyela kumreba yabo hayi mreba manani la DK iso etheni how was primary yakho hayi primary fele be grand yabo Bongasile sifuphayi ezisemacaleni le like obviously mangisangena ngithola kuma G1 angithola mara sithe masesikhuphuka la sithi G6 yabo ilaselufokaza khona rap like before ngifika la ku rap ngithola like bekuyinto enjani bengivana bomacala ngithola khulele ikasi lezinto lezi amadlue namabhenzi wena nobhekele lapho comment anositshela istory sakho sithi recipe ene futhi siphinde san advise aningadlaleli lapho bafethu lezo zinto azikho safe azikho crazy from G6 indaba zamadlue namachita naspema la ideng so maspema la ideng besishanga enqondo like efile yabo because besinokupayiziseka ngamanye amalanga athola ukuthi asinayo inyuko yokubhema ngithola abazali abasitayanga imali ekhiri because thina vele imali abazali abasikhebisayo bazali ke abazali la ngithola sesiyaqala thina egangeni vele amadlue namabenzini nasesigela yabo should manje nasesikela bese sishanga amabhona ibenzini ngithola ngayi kuyabhona ibhathu ngayi kuyabhenwa yabo like manje usagelezi mali rap iqale nini hayi rap Crenshaw mina ngicale ithi ngicale G7 yabo should mangicala G7 ngicala kanjani bekunelinye ihotman ngithola angithi G6 fede le story leso ukuthi ngigangile ngabhema amadlue siza kanjani G6 bangibhosa ngithola bangisurvive emadladleni ngithola mangifika emadladleni ngihlangana nelinye hotman bathi ubani uNepster yabo ngada riding Matiyani ngithola ngada avele kaSilami laphuma khona ithana le hotman lela fede bekuyilo lishaya rap blind ngada ngithola kaSilami so le hotman lela belifuna intwana ezincane ukuthi ayibafethu no sesirepile la kudala zirapper bese kwama legend yabo so obvious yadonsa intwana yayo khona enye bathi uJawu besibiza ngosijava yadonsa enye kanje nayo leyabe ikhulele ejozi leyo kusithu umtribhaya ngithola ukuthi shela thu amachita lapho awe majimbos bayaca ngithola yadonsa nami shoot manje mayisidonsa yenzani isifake stool yangithola thina fele asirap thina sicave next yabo sitshela ukuthi hayi intwana zami ngifuna like in rap yabo manje no hotman usibhalela ini amaverse yangithola ama lyrics ukudana lelakho yangithola mara fele umuntu ozocala like iringa ngami ukuthi awu intwana uzocala ngithola ayangibhalela mayengibhalela la silokhu siyareza yangitshela ukuthi intwana so ama flow yangigama flow angithi yacava vele flow yangithola
angayibamba fast la yini ngithe mangene emikini vele ngayishasa emchayi yes like obviously ngishaya ngesitsonga yabo like iHotman ifile ingibhalile sakhumbula amaline nyane wakudala nje angikhohliwe G7 sekhohliwe manje G7 ayidakudala file njami ngithola so ithe mayiceda ukungale vesi la ngangena emakini ngalikhafula semchayi like na yabana la ile ngitele ntwana ezali same time ngiceda ukuyiga script no siyas yangithola ishaya same time like obvious ngiqale la ngithola amajita feli salishale track lelana amabesi 3 la ngithola laphu amaceda ukuphuma la ilaso sivuno ushaya manje yangithola nami sengiyazibhalela kanje ama track yangithola mara like la besibhayiziswa yini istudio yangithola like bosasehonqo ngisasehonqo G7 yangithola 2020 bana uma sithi ungajumpisi uzojamsela abalaring 2016 yeah 2016 sengiyakhumbula 2016 ngithola yahamba G7 angithi obvious G6 ngishayele ngaye eJuice ngithola bangiposa ngashaya G7 ya 2016 yabo so le track lelalithe maliceda ukuphuma ayinjami like obvious ngada emahonqo bezingekho intwana ezirapper yangithola igasi yami nje ithe siqalile feli bayacava amajita nawe ngithola indambe mastop keeper le track la kuduma vele ngale bathi khona ezinye intwana ezirapper yana amajube nala rapper yangithola hayi wabayida yini after phele boma asithi kuphele boma 4 months yangithola asikhona ezinye kanje nazo intwana yangithola sibethele inye Hotman esayidini esiyadiswa la shaya district ukuthi ayeni la inini nje ithe sicalile la yini ngithola alezafele bezirap umoya lezana ziyacava hayi manje sisakhula yabo bakasa iringa feli yangithola bezirap umoya mfethu like izikhiphile feli track lazo yangithola zona bezinamasimba ngani quality le Hotman le la feli nalo ngiphethe equipment jobe basho dirings dawe episode yakho yangithola nje like bezishanga quality nalo le track lelalithe laduma saphe sesiyadiswa no ikasi benzala yabo and sase intwana sisakhula mara thina fele like le track lelama liceda ukuphuma simameleka yi1 ngithola namachita wami fela abesekusha izolo G7 sekusha izolo njama mfethu amakhanda acinile yangithola sadala intwana lezi sazingena ngithola ngeke sidiso intwana yithi sicalele ayile asithema sihlangana nazo vele ikasilazo yasuka sazimora le intwana nakapana straight sangithi beef mfethu shuthi manje no akusinto okudlala phela ukuthi bakuposa abakuposa bebakuposela ukuthi wena uyamosha ngalawo kukhamba hayi ngimosha njalo bese bathi wozangayiye cause bacaba ukuthi ngayi kungcone emadladleni ngiyangithola angithi ngisuke eJuice ngayise emadladleni shuthi manje noma bangiposelani like besibhema iglue yangithola ringela ukudambe besibhema iglue namabenzini thina yabo so kufika la mfethu abazali like babhayiziseka yangithola asinayo nyuke chire namajita sesibhema iglue sesahlanganisa ukuthi hayi emajimbosi angeke kanje sifuna ukubhema yangithola asibambeni injivi bafethu injivi impunzi asibambe impunzi thingibeke kanje yabo ngathi inkunzi la njami masibambe inkunzi yo like ilanga la khona ngeke ngilikhohle bekuyi Friday njami ngithola like isiphithiphithi ekasi yabo like ingcondo edluka sibhemanga lathi sifuna ukubhema ezinye zishaya amabhiya ama-Hotman yazi ufuna iplug lami yabo amachita fele besine-plug sahlanganisa ayisabambe elinye ikoleti injifu sakapa ngeplanki yikhanda lakyo planki lakhona ngazi lewe belicine ngakhona lo letlela ladabuka njalo angithola ladabuka ende thina malidabuka silibone ngithola sinethisa ukuthi asimkhawathile because simtshelile sathi sishaye ngefoni ngithola like obviously simbona sasefair ukuthi nayi man ibhelasi lile ngithola umuntu uphethe ibhelasi samcharge amajimbusi masithi le hayi ngazo angithola labo mama laba sikasi ngishayela wena abantwana nibamba inkunzi nina ningazongijwayela yabo ayisashaya iplanki simshaya ngeplanki kanje ibhelasi liyawa siyalithatha siyabaleka lapho ngidle istazile esi-orange shaye all star orange ende yimi kuphela ikhazi ekudayo yangithola asithevele masiceda ukuyishaya la ile ngileyana
sayava saye emadayisini angithola masiye emadayisini kanje sabatshela ukuthi phela edlala lezi ezihoti style makhotmani siphethe like istaff ibhelas yabo siyalimashisa atani limashisa ngamalini angithola waringa mina fede mina bengiyilida la yabo bokuma cool like ngamtshela ukuthi mfethu noma ungasky 5 tip yabona nayo isase fresh yabo hayi khotmani lathi hayi futhi i5 tip angina angithola mina fede ngizongigaya 250 Mutai 250 madawa zobhayiza ngithola ngathi phela sisavaya thina masivaya sihlangana nenye kanje ayi marethinga ring igama lomuntu yabo hayi linye khotmani nalo like le khotmani nalo belibhemi through ngithola ngabhemi through kanje lithi hentwana zamasivayeni man seningojeni sobhema ngithola amasifika la afeli sithola ukuthi le ayishaya mfethu ngamathini ayi6 eclue lamancane ngithola ngiyabona lapha hayi namazi postman ngo-editor ngizolibona lelo thini lelo ngizovela yonke into la ishaya ngala mfethu masifika la i-just bhemina sabhema salokhela la sicede wonke lamathini ayi6 same day thina obvious besi3 ngithola nekhotman manje sisi4 le khotman le afele ayisabhema ayisalokha la sacina salokha ngithola kanti masilokha nabo bokhata bayavela G6 njalo abokhata ngithola yazi abokhata bakokota kanjani ngithola ayisathi mfethu thina silokhile ngithola le khotman le afele ngithi lona vele lihudi yabo ayithema livula umnyango abo4 njalo khala isicimo asaceda ukuvula khala isicimo ngithola kwenzakala bayabona imuka nedlu ecaba idlu mfethu ngithola bathi idlu alalo leti liyangena ngithola sivuswa ngecima feli bangena nalo kanje sivuswa ngecima malidalo leti langibona lithi nanga nenkidle ngeteki style lamalunji ngidle ngalo betabuye la bekagcokele teki ngithola like sekubaya like and sesihlephukile idlu mfethu lihlephuka fa uyabona amokudla sengiyabona ukuthi kwenzakale ngithola ngicokanga neskipa njalo ngesichatha but hayi ngizoringa phambili asine police stars asafakwa vele emuva mfethu la iveni yafaya ngithola masifika la umzali uthini umzali ake angithi skidle kule khotman le abakazicaba istory ngithola ngisasemakhaya singayi short 6 before bakpause ngithola before bangipause amasifika la like kuyaringwa i-iPhone ngithola hayi ndifoni ifede like thina mabavela mfethu mabangena la engojini asitshelwanga ngephone sishile ngithola mara bathi iPhone sithi phone ngithola siqala ngokuyifasa vele ukuthi hayi phone ngithola ayilo letlela mangilibheka mfethu likapekile like igazi yabona hayi sengiyabona ukuthi hayi lo litila seyabuya ingqondo ukuthi sikape ngeplank ngithola ayifede ke basibuza iVibelas sathi Belas aqala sayifasa but iPhone ngithathele lo mama leyo mani ngibamba inkunzi yabo afede khona enye kanje lo macala yamali yabe kwigwala ngithola fede bekuyilast born esikimile yabo hayi vele like yata iPhone khona sishila silandeni ngithola bathi hayo abokhata yabashaya njalo sithela untanga makavuma ukuthi phela sisinayo akhala ezinye icimo angithi ngiqale naphi ba expectation nalabo mabhekelele ezokujonja nezokubamba inkunzi izinto bafethu uthele ezokubhema yize jikisa amakhanda yawo manje uthile vele sofika kanjani irap ku-rap obvious bathe mabaceda ukungiposa ngithola ezingishilo ukuthi ngifike ngahlangana nale khotman emahona ngithola la sifaka vele egamini ngithola vele mina la ngishaye G7 G8 G9 isithema sithi G9 ngabuya ngayi eJuice ngithola sengibuye eJuice street la ngageleza khona vaya deep yabo shothi manje noma ngibuya ngayi ngisaploma vaya ema5 and kunobani kunale khotman leli usomatrix ngithola ushaya piano le for sure necaba ngithola usomatrix khotman lami ngithola iwallet la somatrix netimer lami like bazalwa umuntu oyi1 yabo like ifebe so obvious untanga like yabe kashaya ini bekusashaya ihouse ngithola piano feli belingakangeni kusashaya like ama house ngithola
so Ntanga vele like yena bekayipush into yakhe maka mina vele mina bengicava ukuthi mina ngumrap ngithola ngishayela irap mina ngithola so obviously Hotman la bengizama ukuthi manje ngishayele inama beat ngithola we hip hop siloku sibhala vele angisacala kufana ukuthi ngisacala ngithola ukusibhalela so obviously malishaya ngirecordile la ku so matrix ngithola ingakahopi vele yabo yeah so obviously malishaya ile bengisashaya ngesitsonga mina vele yabo ikasi rap branch up mina ukushaya ikasi rap ngicale bengine like bekudlala idabi ngithola bakudlala idabi kanje isukela va after idabi obvious ngala emashop khona indaba ibiza ngasemashop ezone 5 ngithola ya kuspina ama 325 ke abo Jeff izile abo Jeff James showcase bukata ama 325 ida ngithola ngayithi nasimayize nabo bani ezinye ke ngithola shothi manje makuspina ama 325 izimamele bani u7 ngithola khona le track lela kama 7 isoda sama soda le boy jig ngithola like into like yabona la kuyaspinwa shothi untanga into a rapper ngayo into echunakala ngithola kula ke ngacala ukuthi yo kasi rap mosina masiba ngithola into esibone kasi ukuthi kasi chuna kanjani eso try imali efast ayithenge ngithola and yiyo vele la ile ngiyachunakala kasi yabo ngagcina la shothi manje la ngicale la ukuthi manje kasi rap nje ngadayi kasi rap ina masiba yabo ngayilandelela mangilandelela kanje khona nama Hotman wami feli ngithola nazo leziya like lezabe zishafeli bezishama safe ngithola ama petrol ya freestyle vice la khisi yabo kusasene silakhisi zone 6 kusashawa ikasi rap fucked up ke la ngithola 7 bezitholakele ngithola nesikhathi sabo Pro Kid yabo izinja zakhona mfisi so yeah dayile ngicale la shothi manje mina ngivele ngaswitcha idayile ngokurapha ngesitsonga ngathi no yangithola singishaya ngesikasi ingoma yakho yokuqala yipi ingoma yami yokuqala endobana ikokushayela ibeat yangithola werekhodela va like itrack lami lokuqala vele ngishayele when you out ngala ema2 bebathu wo yangithola igama layo like iDurtai ngithola yiyo like engene nga ikasi rap yabo shothi manje mangishayele track leya kube nalo obvious mfethu ngiyupcoming yabo ngayi kwikasi rap khona abo bani abo 7 ngithola sizadlala leziyake ikasi yabo like mfethu mina mangishayele track lela fela akusaspana ama WhatsApp nje am Bluetooth yangithola cela ukhipa ngiyakusendela sika-upload lapha sicave next izinto lezi yangithola hayi nje ami ngishaya itrack mana sesigela ngithola ngiyazwisa thingikuposela itrack lami ngicela ukulishaya no nawo posela bani mfethu ngamgaya untanga mangimgaya untanga like uyangimamela yangithola mara obvious utaye ntwana hayi mina mfethu hayi kasi rap yakho angizwisisi yangithola mina vele ngiprefer abo 7 ngada mfethu obvious lezo sidumile ungangitsheli ngabantu abadumile mina ngisaqala egamini yabo marezu macala bengifuna ukuthi mfethu nawo ngikhuthaze ukuthi amaqalishanini uyangithola njami like nawe mfethu nanoma ngathi ngiyabheda ngithola lyrical like ipen game ayikacini ungitshela ukuthi hayi mfethu uyabona mangathi sona so mara bengeke ngitshele cause akusum rapper I understand max yabo so kube nala umakwali sisaqala mfethu ikasi yabo shothi masicala la ile bekuba ngathi vele sadlala mfethu cause ine quality yakhona mama standing so ikasi ngifike nini yabo ile mic le performer ile mic yabo showcase mfethu ikasi ufike nini ekasi ngifike eFreedo singifike 2018 awapha abantu bokuqala urekhode nabo mfethu nje mangifika mfethu ngifikele ku champ ngale imali lapha khona enye to champ ngithola shout out to champ lapho bafethu Hotman lami nalo ngiphethe yazi ngithola ngifikele la vele ngachuna ngifike vele ngokuspana mfethu cause la bekunestudio ngithola mangifika la ngiyamtshela ugazi ngithi mina mfethu ngishaye ngespana ya rap yabo ngizwisa itrack lami then bengizwisa amajets eske yangithola Hotman la ntwana yami ngiyakuzwa manje ngithola asispa ayi lo Hotman la ngcwala shoot lithe maqeda ukungimamela la lathi fe kushaya ikasi rap asispa yabo asemthami ke kushawa ama beat kuspana ngealbum sashama le album kama le album iDurtai
ngitsho Durda like ngicayile legama lela lesingile ya angiphethe le Durda le ngicale ngavele ngathi ngishaya iDurda album lapho ke kuyila feature abubani feature ulayini ufasa abathi khona ufasa fla na iploma ngada imali lapha khona uVechicho enye kanje dushi iploma ngada izimpa ma feature nobani no champ yeah like white 3 no features yeah white 3 how many tracks 15 tracks yeah 15 tracks so ni uploadile la yabona ke into ebuhlungu because le album le aliphuma aliphuma shit sesipale kangaka nje sesipale kanje yabona amaqeda ukushaya ama tracks waphelele asikhipha isipano futhi uyatweka ishayiwe uyateka khona ngiphethe nepiki yangithola ethe nepiki yabo nipokile antanga hotman asikhipha istaff ke sengicedile mina report hotman elingitshela ukuthi hayi ini yangithola story sipaya like mfethu ngagcina ngadaya yazini nje asiyeke so amapha ama challenges unohlangana nawo since uqale okay egaming amapha ama challenges uhlangana nawo ngikubona ngathi like lama challenges lawa wonke umuntu osegaming ekase rap ohlangana nawo amapha unohlangana nawo afele mina like ngaringa leyo ukuthi yabona ukuvalelana ngithola because into leya mfethu ama hotman masihlangana nawo asitreata ngendlela yabo like ngathi maybe angazi sintwana fe mara bathi indlela ibuzwa kwabaphambili yeah because phambili mabangayenzi kahle yangithola nje like ifele intwana phela intwana zibhaya mfethu abomrapper yikasi yangithola mara zithola ichance ukuthi mfethu zitholile ile studio sessions isipane uyabona mfethu izinto ezinjalo because mina ngikhumbula ngelinye ilanga mfethu bekumele ngishaya itrack nobani uTexina ngithola noma 7 obse 7 days yabo shoot manje ngisesigela yabo mangisesigela kanje untanga uyangitext boy uTexina kule mic yangitext shoot le track lela itrack bekuyitrack la kaTexina bese sipana ngetrack la kaTexina yabo untanga uyangitext ngisesigela hey ntwana zwakala ngise studio man la iDK yabo khona enye out record uTexina producer yakho uTafos yabo yangada ima2 feel umvende awuthi yakhona angitexta la ngisesigela ntwana azwakala man ngiphethe 7 kumele sishaye le track lela because mina fele ihotman like yabo belingcwala like yangithola ya mfethu like langizwe ukuthi afele ntwana uyashisa mara uyabhayiziseka yabo uTexina ntwana azwakala amangiyali afele mfethu ngishayela ngithangala esigela yeah uphume ngebreak umthangala akusi break jumpile uvele mangathi ngiyavaya ngiyoshaya itrack no 7 ngada isikela sibo ngiyoshaya itrack no 7 ngiyangithola shamthangala straight ngabambise ngemacala wami udayile ngibonga ngizibheke ngathi boy mfethu ngibambela ibhiyada intwana sivaya sonke yangithola savaya feli bese 3 masiya la studio khona ngiyasemtswaleni bathu Havoc yangithola yeah sure bese 3 masiya la masifika la thola udayile ngoHotman 7 ayikafika ngithola sure udayile noTexina sokusiyaringa mfethu kumafezana aye boy ngiyamtshela ukuthi ayi Hotman sengifikile mina estudio uvaya ngithola tayi mayizisa ngiyazwakala ntwana yami yangithola amalisi lazwakala fele sama la sithi sibheke inkaza ngithola enhle ngibheke inkaza mina lezi ezinye bezingangikazi yeah bezingangikazi siyazikhawunta manje ngithola ya mfethu masathi yazwakala yeah makathi uyazwakala ugcine wafika vele ngithola after boma 20 minutes anali ke Hotman bavaya ngekhala ngithola cala abantu ba urayile uTexina ayedlala ngo7 ngibengicala ukubona fake iHotman ngithola like u7 like ukumbona straight ngathi afele yini iHotman ngithola so obvious uthe bathe mabaceda ukwehle ekarini bangena vaya estudio yabo labe ngikhona showcase athina besingakangeni estudio simevanga ngapha yeah so obvious mabangena la mfethu like urayile uTexina usale waphuma ta entwana ngithola yeah izomela sispa ayina ngingakhuthala yabo like vele like iverse dala nginalo yangithola because dala ngithembisa kumele sispa yabo shoot mina bengishaya ngeverse ngisiphalele vele 16 bars yami ukuthi kuringwa ngani ayikho concept la ngisiphalele ngithola njalo yeah afele ke ataso spa ngithola apizwakala sithe masingena la siyabona ke Hotman u7 lithi ngiphohe ilayini incwadi ngithola ngifuna ukubhala ngithola ngalibhoha fika
Yeskela sure bekuyincwadi eMaths futhi yeah siyakhumbula nokuthi yeah bekuyincwadi eMaths njalo ngithola like vele mina ile incwadi yami eMaths yabona ngala imove becwela ama lyrics yeah showcase becwela ama lyrics like there ama notes mina vele bengawabhali isikele ngibhala mama ngicabanga ukuthi ubhala ama notes kanti mina ngibhalela ama lyrics 7 obseya ngimamela yena lona yeah so obvious ngithenga mangemgaya vele wascrape 16 lakhe yangithola nami lami ngilibhalile yeah kule ncwadi ya mara ngicava ukuthi kuringwa ngani kule track ezoshaya yangithola cause uHotman uTexini ngitshela ukuthi kumele shaye track akangitshela ukuthi track la yabo sikamtshela sengisesigele ukuthi izwakala ntwana yabo ya uHotman ifede maceda la shoot yabe ngingakacedi la ngistira man ngistire ngepinkisi yabo lathi vayo ngibhayela inkawuza la ntwana yami uma 7 ngithola inkawuza zami camel switch ubhayeze ithembhayeze eze 3 chai yabo angibuya nazo ngiziphethe mangibuya la ngiyamgaya fethu uHotman uthi ntwana yapema nangu yapema yabo ata man nayi change uzobhaya inkawuza zami ngabuyela fele mina ngisibhemela iStevicent ngiyasona yabo vele shipa ngabambezana ngisho asengikhuthele ke kudabeka ngistira nenkazi uHotman yabo ayeke maqeda ukubhala la maqeda ukubhala ke ulayile uTexini ashaya iverse lakhe ashaya nechorus yabo sekumele ngene bani u7 isikhathi siyavaya ngithola isikhathi siyavaya ayila shafele u7 uthi mangaqeda ukushaya 16 lakhe ngithola uHotman uTexini sekayitshela ukuthi mfethu phela kunontwana kumele angene naye yabo ashaya yathi angirape nomuntu engamcava ngirape ngintwana so like wena ufile kanjani ngicela ukushela hayi kasi ringa ngakhona ngathi ngihlanye ngo7 hayi inhliziyo yami iseri njalo ngithola because ifele mina ukhule ngihlanya ngo7 mara after that hayi angivele ngabona ukuthi afeli Hotman ngithola mara like maybe exciting la fele like yazi mina into engikwadisile yini njalo because ulayile bekumele angitshelile ukuthi hayi ntwana at least ngimzwise something boma freestyle ngithola angimamela ukuthi hayi man ucine kangakanani yabo ngithola angaqualify na ngithola after ngimzwisile ngithola freestyle manje hayi lo mfethu awungicazi lokungicaba uvela uthi angeke ngesibani isibani umuntu engamcazi kanjalo and emzuza kusi track la itrack la kabani la kaTexini sesifela ukuthi mfethu ma7 ngithola afele after that mina ke ngayithatha personal ngithola because ina no mfethu fele ngiyamamela mara angisase number 1 fan yakhe njalo asahlangi njengakudala because le afele bekuyichance yami ukuthi ngisipane neHotman nami ngithola mbonisa italent lami yabo ezintwana encane ngikasirep so like kona future sazokwazi ukusipana noma7 yeah like mongathola chance asithi yabe ni chance sangasipana na friend mina hayi Hotman u7 hayi blind ngithola ukuthi ngimtshele straight hayi blind mina ngeke mina Hotman yami u7 fede maybe ngasipana naye maybe elinye project lomunye umuntu yabo usifeature C2 yeah mara ngisponsor mina ngeke mina so asitheni yakutshela ukuthi into amelazi C2 kule track hayi mina ngishanga ngokuspana naye C2 hayi friend seleke ngathi uhead ngibona nesandla ngala. Yeah, man. That's why they say you must never meet your heroes because you'll be disappointed. Yeah. So I don't blame you. By the way, you mentioned something about like the project that you guys did. I think 15 tracks or so. On our music right now, like if abantu bafuna mamela music wakho, they can go online and stream it. Yeah, stuff was khona Hotman angithi obvious ngisale ngaspana ngelinye project la ku Tips yabo sengispana ku Tips vele like ibizwa ngeke hip hop fabulous ikhona vele uma digital platform wonke tholakele ngithola EP 8 tracks izwa igama hip hop fabulous igama bafethu yeah because khona stuff vele like ngasearcha noma kuvasi yaphuma stuff sami yilo like ile ngiphi ngilireleaseilo kwano namasingile yazwakala ayabhakwe e studio yabo like ngisemplan ukuthi vele ngikhipha amasingile yabo
cause vele like ngisafuna ukuthi manje nongibuild i-fan base yabo stuff usokhona ukuvala showcase. Okay, yeah, when you're busy introducing yourself, you mentioned something about Makaveli, boom, 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 boom. Who inspired you so much when it comes to hip hop game? Makaveli, Tupac unginspire cause vele ngikhule ngimamela itime lami bedlala umculo wakhe blind Tupac yabo like everything time lami ngithanda kabi Tupac le Tupac showcase. Sanjani since ngihlangana nabantu balibona Tupac yamosha realini. Mina for mina Tupac akamushi njalo. Washo kanjani? Like mina mangimamela umculo kaNtanga like uNtanga uringa ngestruggle sabantu abamnyama yabo. Like the way abantu abamnyama abatreatwe ngakhona like inkathi apartheid yabo izinto ezinjalo. So angeke ngithi uyamosha. Fedena like abanye bayithatha otherwise cause nale gama leli like i-dark life yangithola. Dark life ifede ka Tupac the way the dark imele the hate you give. You understand? Akusida ile ngokuthi no yeah like uNtanga vele uringa ngestruggle sabantu abamnyama ukuthi abantu abamnyama bayabhayiziseka ezolethi lakhe fede bekuyidayini yangithola showcase yabo udayini bathu bani bafinisha kho yangithola. So ilabantu laba ngayi eMzansi singabafanisa nobani ngesimandela yabona abantu abanjalo like because nalo vele lifahlakile for idayini yangithola yeah freedom lekaleli freedom. So obvious uNtanga uringa ngaliyo life le hayi ukuthi uyamosha. So abantu uma bakudinga ukuthola kanjani kuma social media? Yeah fede mina ngitholakala ku WhatsApp nala kuma Fezana mara staff usikhona ngithola kuma platform wonke mara ayikho into esingayiringa mara ku WhatsApp fede inamba ithi 084 569 8598 ngitholakele la ku WhatsApp kuma Fezana labantu abezwa grand 084 569 8598 WhatsApp leyo bafethu uma Fezana Facebook Tuksar SA ngitholakele ona Twitter ona Instagram ona TikTok. So leza ngispanisi njalo uyaqova ama bookings like ithi umuntu bakubooke as performance uyaqova la showcase uchacha kanjani? Like nala kuma numbers singaringa ngithola la ku WhatsApp or via ngithola siringa ibusiness ukuthi mfethu ezumuntu ayikasi yabo ile lobhekela lelo mfethu angeke ngizothi like ngicharge ameka amatawu ngithola ngishasha abantu hayi mina njami uma kuwe fethu ufuna ukuthi sisipane maybe like ushaye something yabo yangibiza la ngizoperforma shuthi la yangibhekela noma ungangigaya 5 clip esikhulu ekholinyana yabona mina ayishuzeli kholi yakhe yabiza 5 clip ngithi obvious ile ukholi leyo ukuthi nami ngibackground ifike yaphuzwa la nami ngishaya ibhiya yabo ngiyangikaza ngayi esayidini kuba mnandi sishaya performance kube mnandi sibe grand song ngibona isandla gospel. Okay, now who would you like to feature esikhathini sano like right now? Mina iHotman lele ngifisa ukusipana nalo umthizo yizo yasezola iHotman uceda nokhiphe iyabhanga shisa blind no Hotman ushezi yabo Hotman ushezi naba bephika amabithi lezola Hotman ushezi welele so you don't wish like abo your Java your MTs and like ufuna ukushaya ngekasi kuphela wena like isikhathini sano yabo like ngikhuluma ngento ya no ukuthi manje noma ngahlanganisa ibudget le ngizoya afford ukuthi ngifeature artist elikanje yabo because yabo Java maybe bangangicharge ama 50k. I know bro like yo these things bro you don't know ukuthi kusasa masiqeda ukurelease ilona who will reach out to you so ungaziboneli lana kumele uzibonela like you must see yourself on another level which we don't know ukuthi ma ubhizi usho le number lena ngubani azothi yo okay let me at least nginikeze intwana a chance yo bro ngibonile is something ku YouTube ngiyabona bathi u rapper boom can you please come or maybe u Raf angasho ukuthi yo
woza lana ngizokunikeza ilona feature nyana hey akhona amajiti ngifuna ukuwa release or ngikufuna kwindawo so ungaziboneli too much like ungagcwali idust too much asekasi. Do you understand? Yeah akumelanga uzibukele phansi because we don't know because these things must release iba ku internet. It's for everyone to see. Umuntu eAmerica umuntu lana eMzansi na. Do you understand? So I'm just trying to say ukuthi don't doubt yourself nje. I feel like Hotman like yabona la kulezi vele ezisekemini like umuntu wengalela ukusipana naye KO. Angithola liyathela Hotman nobani no quest. Yizo ke mina ngibona ngathi feel angithola ngahalela ukusipana naye. MT Marudope taking care of my baby. Zonke izinhlwembu ngendlela zazo yabo maka mina like abantu engifisa ukusipana nabo like egaming angithola ulayini uKilo yabo Squadman no Quest. Shayika si rap vele. So uthini kubabukela abazishaya baqala ikasi rap no ubaka advise nyana. Afele mina nganikhuthaza ngithini bafethu like pushana into yenu yabo like ezicava ukuthi intwana yasekasi like ne talent yangithola uyacula ithi ngathi like uya rap uyacula yabo shaya into yakho nje ami one day yangithola uzoba grand. Batshele ngala district lawa bathanda abatshele ngawo lama district wabo. Ngithi vele abantu babafuna ama district bafuna disane ngikhombane ngemini yawo ama district fele yabona like into zokudisana azikho grand because there's asinazemhlangana menhlangana yini masihlangana thola ukuthi vele udisa umuntu wrong yabo like thina abanye fele like ama riding ama districts wathatha personal yabo because khona ezinye azikwazi mfethu ukushaya ama districts izokutshela like mama ibeefa ifaka abazali yabo hayi olet lapho in yabona ukuthi manje la so personal asadlala phela yambi so like khona nale ridings ngiyabona ku stage sakho saqala ugreen showcase ridings ngisendele yona wangafuna ukungisendela bese ifaka la manje ridings MPZ nje MPZ umensimbi isibali le video leya aish mfethu adabe kwi competition yabo uHotman uMPZ bekashaya ni competition ibiza ngesound yabo mrapper ya obviously iphekhile yabo like uzowina fele imigaya ama beat i4 yangithola free bese usipana nobani usipana ni artist lakhe la ku Focus Record yabo so obviously uthe makaqeda ukhipha lesando leli lokuqala ayichu mina ngibone leli ngisoguqile la lela obviously uHotman uthe linkala like ngiliphathulile yabo bengafuni ukungala like le video leli yabo hayi riding beat obviously uchiphile riding MPZ salary yabo like base papaya la ngithola maka into ebhlungu liyagcine kwakunyenye intwana yakhe yasemahonco KZN ngazi ngokuthi vele siphume ekaseli 1 maka for mina lentwana liyangihlephulile njalo sona la mobhekile bungaba number 1 bonicha bengu number 1 because vele yimi mangimamela lezi ezinye mfethu namachita masplomile speed aringa ukuthi ayentwana mani track lakho walivalele yangithola because la intwana ewinile la intwana encane maybe nabo ma 16 years yabo ma repen game yayo angisho ukuthi ayikho ntswembu mara hayi ngeke njalo ishaya ngeke ifanele ilezi ezithi thina siqoka amakhavela hayi lezi ama English ilezi ama English baphathekelani manje ukucula ngezinye izinto manje ngento eyenzakala music wamampela hayi lezi ama English athami ngithola lezi zirapha ngeEnglish yabo and nokuthi yava eyangala eKZN yabo so MPZ uphuma la ngithola fedo MPZ iproduce ehoti no Big Zulu kuya la eziphethe Big Zulu lapho ngithola nje amubuya la nale track up engale lela ekhaya wathi shaya izulu yangithola MPZ oshayele beat la yabo amachita bana lezi kasi rap zispanile ngamaisando kuma 7 yangithola khona nelinye track la kama 7 noSifili noNox man bathi le track le track like ikhuluma ngokuthi
ithini track lead Ukhuluma ngani? uJeff ushaya ichorus la yangithola EzaseKasilam. hayi zaseKasilam Iphakami. akusiphakame njalo sesihlukene la iphakame bathini the track lead fade ngiyakhohlwa mara hayi Lolelo ngithola isound like ngishawo MPZ angithola ukuthi babhaye ibeat ku MPZ i-free angithola ukhiphe i-riding ama-beat wakhe angithola so yeah balireke kanje ibiza nge-sound competition yakhona yabo So like iyawavaya ama-battle rap ngama-cypher. ama-cypher mina mfethu angwachu mina like ezama-cypher angikho la angithola because mina mfethu mina ngiprefer ukubhala ingoma yabona njalo lezi ama-battle angavaya nje amasi-battle like ngazibiza nge-battle cat mara hayi ukuthi ngishaya ama-freestyle yabo mina like ngishaya ama-backstroke njalo ida ngivese ngikhe ngalibhala yangithola bambi yangithola ngishaya lona ngisuwumrap freestyle yami mina ngibhala ingoma mfethu I do music ama-freestyle anabanikazi khona lezi ezishaya ama-freestyle yabo mara amasoyilanda ayinawo umculo yabo yeah so before sivala lapha ayikho maybe into esingabuzanga yona Like into eshodayo ufisa nokuthi ikhulume mawufika la njami for mina iphelele ngithola ayiphelele mnandi ngayo umkindo noma singayivala lapha Ghostman abantu bangalinda i-single nini because you said there's an EP which is out then and then bangalinda i-single nini hayi single lezwakala soon bafethu ngalibheka la September yabo mase kucala ungene next month macala ungene nge-4-5 to make sure ngiyakhipha leyo kama digital platform. khipha obvious igama uThuxa Racing ngisho lelona igama le track abhaya amasingili like it obvious no the process ukuthi siyakhetha yabo like ne produce ukuthi nali intwana ekumele ulikhiphe yabo because isibhayi ispan shama track abhaya yabo maningi nje amalog tishoot yakhona bafethi so nje inthandaza abantu kahle kahle lithi nabelungu bakithi besithandaza before senza inthandazo kunabelungu sivala ngomthandazo na kanjani njalo ngithola so sivala before umthandazo special bafethi yeah before Scott special sifaka la nisibone nizifundele ngokwenu kepisi ihamba neskipa 150 bafethu nge25 siyaphela special bafethu sisathathe ma order senze ma order ubuyela to normal price so thole kusase early bafethu la nge31 bafethu expect event bafethu day night angithola sozirelaxela sibe khona abantu abayenza ama pop and shine ama tattoos vele yonke into izobe khona maka umrapper maJivan uyakhona ukuthinta lapha ku 0688064777 if ufuna uyo MC lapha yafele abo maJivan bizo munye umaJivan lapho owinayo bafethu uthola i-ridings uthola amakepisi ayi2 nekipe ezithu so bizanani lapho bafethu nibe nireheza sibuye kumthandazo ngayi kahle okay bheka kanjani ngapheli imali yami ngithanda ukusika Mhlongo ingoma zakudala abangazifili bafikela ubuthongo Jonas Ngwangwa siyakubonga wacula iAfrica bu fandi yakufani nayizona ngoba izinto ziyadura there was painful joy sibongile Khumalo evele kudala bezikhipha ama researcher ngonqumana mabathi ponki ngivele ngidenge ukuthi uJabu Khanyile don't father Pantsula baba speaker uPhandile it's too late for mama ukuthi angivimbe ngibonga uBrenda Fasa ngivumisa ngishiya istimela ngitreha nomasikela ngurobhi malinga ngoba umzansi usalilizela khuthazi wabathandana Zahara Themba lami ozobona ngoba no spetti skip saka pro saroki quite amagents kushaya umthangalo ama fans makudlala iTegesi ngihlale ngazi agadana la chance yo Yako sozo mamile yo show bafethu ninemphekelele lapho ningakhohlwa ukulike niphinde subscribe share naleyo bell lapho ukuthi ningasaleli emuva shaba bafethu siyabonga bafethu meet again bathi spice lapha yana nokutheni landani danko Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, press the notification bell. Every time we drop a video,